Prekidanje loših navika. Koliko treba mozgu da se preprogramira? Klasično pravilo kaže da je potrebno 21 dan da se formira nova navika. Iako je ova ideja postala popularna mantra u literaturi samopomoći, nauka o psihologiji i neurologiji daje mnogo kompleksniji, ali i realističniji odgovor. Ne postoji univerzalni magični broj. Trajanje promjene navike zavisi od složenosti navike, vaše motivacije i ključno od toga koliko je duboko navika ožičena u vašem mozgu. Demistifikacija pravila 21 dana. Ideja od 21 dan potječe od zapažanja doktora Maxwella Maltza, plastičnog hirurga iz 50. godina prošlog vijeka. Primijetio je da je njegovim pacijentima trebalo otprilike 21 dan da se naviknu na novo lice nakon operacije. Maltzova ideja je međutim pogrešno interpretirana kao univerzalni zakon, iako se odnosila samo na percepciju i prilagođavanje. Naučno utvrđeno vrijeme. Studija iz 2009. godine, objavljena u European Journal of Social Psychology, analizirala je koliko dugo je ljudima trebalo da formiraju automatsku naviku poput pijenja vode uz ručak ili vježbanja. Rezultat? Prosječno vrijeme potrebno da se nova navika ukorijeni i postane automatska iznosi 66 dana. Raspon. Vrijeme se kretalo od minimalno 18 dana za jednostavne radnje do čak 254 dana za složene promjene ponašanja. Ovaj nalaz naglašava da formiranje navike nije linearni proces. Ono je individualno i nepredvidivo. Neurologija navika, petlja ponašanja. Loše navike su uskladištene u bazalnim ganglijama, primitivnom dijelu mozga zaduženom za automatizaciju. Svaka navika funkcioniše kroz takozvanu petlju navike. Okidač, cue, okruženje ili doba dana, na primjer dolazak kući poslije posla. Rada, sala navika, na primjer paljenje televizora i uzimanje grickalica. Nagrada, reward, privremeno zadovoljstvo ili olakšanje, na primjer osjećaj relaksacije. Da biste prekinuli lošu naviku, ne morate nužno ukloniti okidač i nagradu. Morate zamijeniti radu. Problem brisanja. Ne možemo izbrisati. Loše navike nikada ne nestaju u potpunosti. Neuralni putevi se ne brišu. Oni se prepisuju. Kada prestanete pušiti, putanja okidač pušenje nikotin ostaje tamo. Umjesto toga,
morate izgraditi jaču, novu putanju, okidač žvakaća guma, šetnja, opuštanje, koja će zaobići staru. Ovaj proces izgradnje novog puta zahtijeva dosljednost. Strategije za ubrzavanje prekida navike. Umjesto fokusiranja na trajanje, psihologija nudi efikasnije strategije koje smanjuju otpor i ubrzavaju automatizaciju. A. Pravilo 2 dana. Ako je dosljednost ključna, ne fokusirajte se na savršenstvo. Važno je ne propustiti naviku 2 dana zaredom. Jedan propušten dan ne remeti cijeli proces, ali 2 dana vraćaju mozak u stari režim. B. Nulta tačka trenja, frictionless. Učinite novu, željenu naviku nevjerovatno lakom, a staru, lošu naviku nevjerovatno teškom. Loša navika. Sakrite daljinski, udaljite grickalice, isključite notifikacije na telefonu. Dobra navika. Pripremite opremu za vježbanje noć prije, postavite knjigu na jastuk, ostavite zdravi doručak već spremnim u frižideru. C. Identitet iznad rezultata. Navike se drže kada su povezane s vašim identitetom, a ne samo s rezultatom. Umjesto da kažete ja želim trčati, recite ja sam osoba koja trči. Promjena identiteta služi kao moćna, dugoročna motivacija koja podržava dosljednost. Prekidanje loše navike nije utrka, već maraton u kojem je cilj postići dosljednost. Budite spremni na najmanje 3 mjeseca svjesnog napora, jer samo ponavljanje stvara novi, automatski put u vašem mozgu. Ako vam se sviđa ovaj video, kliknite na subscribe kanala. Lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačan broj članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promorišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo da svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo. I ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.